Lepo je lepo. Prav zanima, kdo prihaja sem na kavo. Tega, romantičen, ja. Je to. Ne, tebi papuča nisem zmagal. Ne bi nikoli si mislil, da na motorju mi bo Rikard toliko pomeni. Koša Brko, evo, kamp Valkanela. Danes smo vozili malo tu v okolici kampa, ker sem tu na dopustu in Istra je eden izmed najlepših krajev blizu nas. Gremo zdaj pogledati do Limskega kanala, to je meni osebno enih najlepših krajev. Ne vem zakaj, ampak Limski kanal je res nekaj posebnega. Samo asfalt tukaj drsi nenormalno, res. Danes sem v Papučah, nisem mogel najti Nogavic, katastrofa, ne mi niti govoriti. Konoba Sidro No.1 si je tip napisal, svakemu čast. Gledaj člana. Evo nas. Smo prišli na to cesto, ki se gre dol za Limski kanal. In mislim, da včasih so tu vozili reli po tej cesti, ali ne vem zdaj točno, kaj se je tu dogajalo, ampak mislim, da je bil reli. Tukaj gor Vidikovac, tu če greš, ne vidiš nič, sem že bil. Tu imaš en lep del za pogled dol. Evo ga, to je Limski kanal. Grejo tam, vse dol do morja. Gremo dol. Pogledaj, ta cesta je huda res. Mislim, tu je neka cesta huda, ki se pride. Po mojem je lihta. Bomo šli za nazaj. Tu se gre desno. Uno cesto bomo prav šli pogledati. Prav me zanima, res. Zdaj, kaj lepo, res. Pa ne razlaga, voda. 100 let nisem bil tu. Grem jasno na cesto pogledati. Slepa ulica, tako. Kaj lepo je. Samo res ta zaliv mi je, ne vem, nekaj posebnega mi je, ne vem zakaj. Res mi je nekaj posebnega. Lepo je lepo. Ja, zdaj verjetno to ta cesta, vse druga ne more biti. Ja, seveda. Zdaj sem našel to luknjo v neki skali, ki je nek kafič. Piše 30 minut proč od tu in 10 km. Ne mogoče, ampak ajde, dobro. Še prej bomo prišli po mojem. Tu bomo dali telefon, to sem nekje videl. Moram nek nosilec za telefon nabaviti. Vidim, če drži tako. Žmigavec obvezno oprema. Struja in struja, ne? Zdaj si izgubil isto kot jaz. Tu gremo spet levo. Pirate bar, stari. To je to. Rampa je odprta. Hop.
Op. Pravi tip desno. Dobro. 20 minut. Ja moram verjeti, čakaj, jaz bom pospravil ta telefon. Sam da vidim, do prvega križišča gremo levo in pol ga cepam samo ravno. Drži? Imam super, muka mi je, stari. Fuj, koliko je tu poti, sploh niso urisane. Kaša huda cesta, ej. Edino te trabice me sekajo po nogi, ko grem mimo, sem se mogel obleči v kopalke, res. Me prav zanima, kdo prihaja sem na kavo. Zdaj strmo. Na kameri se sploh ne vidijo te strmine in to sploh se ne vidi. Ker vidim pol doma, ko pogledam in uživo čisto drugi svet. Čuvamo šume od požara, ja, vse res. Evo kdo prihaja sem na kavo. Bolj z električnimi kolesi. Da se priti tu iz avta. Pirate, kaj prepovedano, motor, to vamo tamo, mama. Ja, zdaj situacija je tašna, ne. Že če smo prišli do tu, ga bomo nekam prekirali, ne, kaj ćemo drugo. Gremo vsaj malo bliže, da pustim motor. Ne, zaradi drugega, ko bo nekdo kipnil v kombi in se čujemo, ne. Kaj, če ga parkiram tu not, ali da ga ne bo noben tikal, a? Le parkirado. Lejto, veš, da če so oni pustili kolesa tu, bi lahko tu jaz motor, ne. Rikverc. Aha, više je parking za kolesa in tukaj je to. Saj to. Glej to. Glej to. Bem ti papuče. Glej ta cirkus. Čuj ga, romantičan, ja. Se mogu dati čelado dol, ker ni zraka, ampak še vedno snema. Kašna potka, ha? Jaz sem hotel priti z motorjem do dol. Bi prišel, ja, samo s helikopterjem. Glej to. Ne, s temi papučami sem zmagal. Čuj muziko. Wow, glej to. Glej ta cirkus. Ja, čao. Glej to. Lepo, ne? Dobar dan. Kako je? Sve dobro? Tu smo, guramo. Gurate. Može šta da se popije ili? Ne može. Ne može, zatvoreno? Zatvoreno. Bila je ova inspekcija pa smo zatvorili na cijelo dan. Ma daj. Zato te pitam. Ma nema kakva inspekcija. Do tu su došli. A nego. Majko, mila. Će biti dali, ali je. Da, znam, nema problema. Katastrofa, ima i toga kod vas. Hvala puno. Ništa. Vidimo se. Ćao. Priplezao sem do motorja. Te stopnice so res katastrofa. Prvo drsijo, a drugo za prit nazaj do gor je cel projekt.
Je pa ful lepo, res. Mi je žal, da nisem že prej prišel kdaj sem in naletel sem lih, ko je zaprto, ker jim je inšpekcija zaprla, ne, pravi majstor, da so prišli inšpektori in zaprli. Tako da 4 dni bojo zaprti, pol pa se spet nazaj odpre. Pogooglajte malo na internetu Pirate bar, Limski kanal in pridite pogledat, ne bo vam žal, res. Joj, ta rikverc rešuje stvar, res. Ne bi nikoli si mislil, da na motorju mi bo rikverc toliko pomenil. In žal, res eno kavo sem hotel spiti. Ampak evo, bom pa prišel sigurno še kdaj. Res je ful lepo. Dobar dan. Ej, so se zgubili. Ko sem šel proti tam, sem jih srečal in zdaj spet. In tip je imel prav face, žalosten. Po mojem se mu sploh ne da pedalirati, žena ga naterala in tipi se zgubili tu po šumi, mama mija, res. Ja, sploh ne vem, kje sem. Dior, a? Dior. Bentley. Good auto. Vse je na minimum. Lep je vrsa, res. Tako je bravo, vsake čas. Moram iti v Split. Če bom dobil kakšno varianto za iti v Split, bi si ful želel iti v Split. Ne vem, če sem kdaj bil kot otrok, pa mislim, da ne. Ampak želja mi iti v Split. Ne vem zakaj, ampak tako, ko gledam videe in to, mi je Split res lepo mesto. Tu se gre za marino, pa nič ni posebnega tam. Na vsakem koraku je konoba, ne moreš videti. Tej kamni sem se že navadil, da drsijo kot svinje. To smo zdaj v centru Vrsarja. Staro mestno jedro. Cirkev. Tej kamni drsališče težko. Govoriš o Splitu in to je noro. To je to za današnji video. Šli smo iz Vrsarja do Limskega kanala in kratek krog lep. Tako da, če ti je bilo všeč, stisni like in subscribe.